Yeyi wengane zothi impela sibona lapha ke Imfezi emnyama service ke yazifaka enyameni phela ke kubalungu bayo idalapha sona isizwe samabhinca kodwa maske nokhuludaba wengane zothi ngalithuba ke nginibingelele ngimboso sithi MTV ngithi nje masaqala ungena la kule channel isicela wenza kulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe mathubeni amahle ukuthola wonke amavidiyo azokuphuma la kule channel. Hayi ke wengane zothi impela Imfezi emnyama service yazifaka phela ke enyameni phana kubasi bayo phana ke kumabhinca ke wengane zakuthi njengoba ke ethe impela kumnandi kuba ibhinca into ehlulwa ukudownloada ingoma ngefoni yayo ilokithe anyazi lento yenziwa kanjani uze uphele unyaka ibe sithi champela ngicela ungiphushele wenkabi yami la ku WhatsApp mina lento lena anyazi futhi ke nje iyangidida ke wengane zakwethu impela ke isho kanjalo ke Imfezi emnyama ke igudla phana ke impela ke isizwe ke samabhinca. Hayi ke thina ke simboso sithi MTV sithi nje ake sigobe la kodwa ihlangana kuyona ivideo elandelayo.